megalayapost.news. Ban Pintelun yakikam Syakri hagba phai khmat kerpang ban kentiu yakikam jengok kai purthei ka Eastern Ribhoi Tourism and Environment Development ERTED ha ka Arterik Risau Arjar Psau klala ban pli de ka office trekam Bapura ban penyat yakikam Jokaseng ha ka Sinong Khap Mara Lumdait Kla Bhairembong Ribhoi District ya kan ka office trekam ketika seng lawan ban pli pajba do rambak Sinong ka Sinong Lumdait Kla Bhairembong uba ST Rempei kum Kongsan ba Arembai Sekretari Sinong kum Sumbut Kongsan la sakhilang ru ha kani kasi de ka jingadon lang ba alos nong Chairman ba Lamprang Rempei General Secretary Babu Longsing Bay Chief Advisor buat kiwe de kinong ilam ketika seng haba jingkren kum Kongsan ba ST Rempei ulai ke jing komplek ba kerpang ya ka ERTED ya ke jing persang ke jongka ha ka ban kentiu ya ke kam jingok kai perthei hapo ke Eastern Ribhoi kum juru ke jing persang jongka ban pene e kamai mariang ya katam fai mo takrau hamil lo go jingi iba bun ma isna adur yu katam mo dar sai Paulo kini ke kai jingi Hikwa apa kituris polo kenuan ko dalam saya itu. Karena yang dalam itu cuma wan ko istel. Yang sorak kalian dia kat sini cuma re. Karena ketika ketika dia hapo istel jadi. Kena plan lembaga dia kun lomba ngin persang ben dulu aki di viewpoint kar ne. Kum saya mau thei sang dulu entah. Antara saya kumukren mo ko liya mo nin sikren saya kiwi men sing skundu yo project toru hagini ki barabade ban sinagi project ka chaki chinong subu katu ka jika ka balo se mokolia ade junga kano ka sinong katu kan dolok na hutu kai maulun tha jika jung ka sinong system se ka dolok hutu jika jung ka hakum ka mauklong jika jung tersuo ka dolok hutu temo pakai anak dolok hutu ngi ngin kan kai ngin sinang ma jong kaneka Jadi kalau dari efek antara personal abang cuci pun terjadi, yang pun beli musik beli yang personal, pemulung sing, chief advisor, pemulung dos, English, terulur, beri video lah. Oh, kadang-kadang tu na hadisah, tu kau suap tu haj dan terulur terkait kalau balik ini nak kata, tapi kadang-kadang politik sebenarnya kalau banyak berlaku banyak sekolah itu tinggal berjuang itu bukan akan doa yang kita. Sebentar suka merewan nopo muksen. Hidup kita di sekolah kerat kau muksen, kau yang memberikan, kau yang solia uket, hambar biasa mereka pun nopo muksen. Jika persang begitu di bawah kerajaan provinsi ini jadi tay bagi Arab nopo muksen. Bila perlu keport nak kita kata. Pertama si OED Jarkhat peneliti atas ia kena tulisan sebentar kebaga sutra ngaruh sutra pada nampak ada kata-kata dan lupa kini di program repair ngasrai terpelong ia kajikot kia kemudian kajikot kia juga kajika healthy environment jom kena time isteri boy ibun ba dijaga di bangunan di identify Nagalia merupakan sedang mungkin ada orang sulit ini kita ibu. Nagalia kerjaan kemudian po orang pun mulai dong saya punya kali kerjaan yang ngar pun. Jika don semua yupi, don sukses kerja, kerja kamu ketu kerja itu. Walau dah himpala berdevelop nikah, laku no him persiapan identify. Banyak tu isyarat tulisan di mana. Dia kudu SS PWD begitu saja. Ini berlaku ke Chairman dari Secretary Jongka Ekpet, Eastern Ribhoi Tourism and Environment Development. Jongka ki Chief Advisor Jongka Airtel. Jangka Secretary Sinong, Chairman, jangka Public Secretary, jangka Akan, balok lang ki members kita ia tandang ni. Nak kali yang Sinong, ni dak abijing spokesman background, kita kum kena kepulang. Nak berita guna bertiu yang tourism, sebenarnya Sinong, kalau sebenarnya kadang berkatan gitu ni. Dan hak ini naik kelang balak dan wat visit Shah Sikkim. Sikkim dari kau ke state keba jenjang ka hak ekonomi ke jongki, ngai
ka state ka develop lengba ka tourism nong song snong ba kim im ha ka kamai kaji bejoki te lada phila panya chakmat prang ban ai ki awareness ki bobon syakane kadong ba kathai bejongi le se ki briu ki sa photo ba kumno phila ban imja ka ba kamai lengba ki tourist Midon yung usurok bapaka bayat ng baka buati syaduk silcha bat banyaso yang isti roper sa northeast bejungi midon ru ijaga du itna kung bawa umyam Meghalaya Post.news.